onda imate šansu. Mora biti jedan ili dva poteza i mora biti maksimalno šteta. Jer ide udarac, tu se mažut i odmah. I to je najprirodniji, najintuitivniji. To su 3 pokreta. Dakle, tu magnut, napast lice, onda imaš s rukom prema sebi i skinu. Od tud, kad ste tu udarili, odmah i svoju ruku i korak iza iščupat. Udarite mi. Samo obuć prema licu. Magnut. Magnut se i samo sad kad sam ovdje, samo napravimo ovaj. Gotovo. Gdje li tu? Da. Ajde, samo se tu liči. Jednom rukom radim se. Ovo je sad drugo. Ne daj. I broj me nogu uraditi. Maknut se. Gore, dve, ovo. Raditi. Iz tih kreti se onda mogu raditi jaje, vrištanje. Što će vam dati energiju potrebnu za samu obranu, privući će pažnju osoba koje su u blizine koje vam mogu pomoći. Glas je jedna od najvažnijih stvari za samu obranu. Samo ruku dići. Jer ako srušite temelj, ruši se kuća. Jedan, dva, jedan, dva. Isto, tu se hvata. Tu glava i... I u grlo. Obe. Širiti ako sam predvidio i maknuo se prije nego što se bilo što desilo, to je ultimativna pobjeda. To je na meni, nego tu maknuti blizu, tu maknut se i tu. I maknut se. Znači onda je problem, ali opet od orbicu ili nešto krenuti prema paralelno i pusti. Tu kreni. Krenut na nogu. I kreniti. Krene, gost je upravo tu. Ili kreni gost ili nešto. Tako. Tako ti ili mahne upravo ovo. Za bilo koji je desno. Tu, isto kada se imaju njeni. Tu, u grlo, kreni. U glavi. I tu opet prema gostu. Mahne. Tu, i ovu, nogi, opet glavu. Tu, suvišao si metoda. Sad kreni. Ista stvar vam može pomoći. I okrenuti se i gađati. Isto ovako. Želim se okrenuti. Želim meni. Ja sam se tu. Tu samo šimu i da. Tu, mislim to. Razumijete? To bilo koji cura od 45 kila, bez problema to može napraviti. A napadaču je najveći šok. Hvala što ste našim korisnicima omogućili da nauče nešto novo i da se nauči obraniti. Evo je jedna zahvalnica. Hvala lijepa, hvala srca. Ne mi Josip ne hvala. Sve moje udarce. Hvala lijepa, hvala lijepa.